Naindi na ukethia ni na wikwati o kiwio chaku ni cha kwaila Musesia wa Mutongo TV ni binda ingisio ya bikangu roche ndeni wa kilungu cha usili muthenyani wa omundi na twithitwe twikwata makulio mangi yulu wa unena nya ulatweditwe nago wa utiwa kana succession na ndipo muthenyani wa omundi tuciokia kunena nya yulu wa unena nya usu kana topic esu muthenyani wa omundi ni na wakili ba studio na ni na umuthocha nikenda atukethie na tuendea na unena nya wito. Karibu studio. Asante sana. Kwa masietwa nitawa Benjamin Chalo. Nyeni wakili kuma mwaka wa 2014. Ndukuma na ofisi wetawa Chalo Moy and Company Advocates. Bala ninye managing partner wa ofisi osu. Tuwe ma ofisi yale ofisi omwe branch with our Makueni ula with our my partner etawa Muya na ofisi wa Masako niwo the main branch na ninye nethi ya wabau na thukumi makwa na ofisi osu with our ba Masako Mwatu Wangoma Road numba yetawa JK Ebiso building wa bikava uno twethia netweka makwani meke bathokanio kotine sieke bathokanio muno court siako kamba twambie bana Masako High Court na nitwenda court sionde Kitui, Garissa, Makueni, Makendo, Nairobi na kuonde Kenya. Ona court ila sieke longo na tribunals kuonde ko uno twethia na twino tweka wakweka makwani onde makwani maitheka makwani ma succession makwani maundu make musie ma employment na kila kindu na omonde twiba kunenea ngewaya kila kwa kisongo twita succession kana kikamba utiewa kana ni gwandu ange maimeta kusikata kikuo ni asante na ni asante Chalo na nikenda twambisi onena nia twendo manya utiwa ni chao kana what is succession ndiambeya chambe utiwa kana kula kwita kusikata kikuo ni mutala talola wa elite kwati wa kimiao kwe make sure kana kwekethia kana malila yatiwa ni mundu la watutia kana lote bo mutheno wa munthi twasinia siima tutia kana nandu maito kana malesu ni yaetwe kwa andu ala methau malila yandikithitwe sietwa ni ya mundu usu ni yaetwe kwa andu ala methau na kwatia miao na Kenya twimwe wita wa the Law of Succession Act we call to see it a cap kana chapter 160 esu ni onenganite mutalatala wondu malesu ya elite kuma kola onetiwe yoke kwa mundu la without kana ndwala wa elite otia malesu kemwe naindi twase andu ala matia wa muno kana ala mailete kwithwa memu yao ni usu ala kana katiba ikawete chandu ala mailete otiwa kana mundu niwe uweta andu ala mailotiwa katiba wasisia katiba ni la twita hata skeleton niyo define miao yonde ya Kenya lakini yu woka kwa wanaro kwa miao yotiwa walika kwa ebuku yu yeta wa the Law of Succession niona nite kwa mutalatala undu malesu ya elito tiwa na alama elito tiwa na procedure la elite kwatewa niona nite kila kindu na ni kwatie tuilika kwa likuningo kwelesia nikenda wisaithia andu education maito nimegwa kwa liku undu bati yawa na indi andu ingi nimethana tesi vatawa kwati ya maundu mauti wakana importance ya kuatiania na maundu mauti ya wa succession kwa tuelesi nyasia kindu chambe kila nitwailite kana kila cha ilito tumatweka succession ondu angulia importance yake chambe nikenda kwa mwa osu wa the Law of Succession chambe ni amba kweka ila kwa identify kana kuona nia nula wa ilito tiwa malesu kendo sundevo ula we next no malesu ya ilite kwa anwata kuuki unicho chambe who is the right person ula wa ilito tiwa malesu chakele the Law of Succession nenda yona netie
mwailite kuati ya mitala talamia the procedure nikenda withie mali su kenda ni twasi ni taito ya kitheka ni yauma kwa mundu ni yathi kwa mundu la wailite kila kingi cha karatu mwao su ni wemba wonanitie the legal dispute mechanism mundu ila kaingi ila mundu atutia na kuyana na meo kana kuyana na mila ituki ya kamba timu no musei kutia kana siana kuwa mali kana muno tiko thete kwa mali la withau na kana saa ingi ni withia mundu sinu watutio kwa ghafla ku kana okethia ula watutia na family mbinge na misi mingi ni kwati no kwati kila ngweleo kuumia suni onanitie kwoli kukenda ni mukusanisia mali ni onanit the dispute resolution mechanism ondo siendo isu mutono thi kotine nikenda koti etwe kate na make sure mali ni yathi kwa andu ala mailite na kwanzia la yothe una yailite na ni withia undu waweta kwina ngusanisio o mundu amanya hata ula wina right ya kutiwa kana kuinherit mali ya mundu ula wamina na utiwa kana ututia kana utiwa ni thayo ngele sio kwa kube walika kwa meoni wa osua the law of succession per section ita section 29 of the law of succession act section yesu kana walika meoni osu kwa liku neona netie andu ala mailete kutiwe wa mali in order of priority na kondo ya na meta mali tia kwa andu ala meta wa dependence kana we si twa yenge tu meta beneficiaries na tasio for example twasi ni musiei o monde wa kwa twasi ta wa mundume mwa osini ona netie nesa the first person in priority ailete kwenda muka wake tukati ya siana siake tuoko utikoka grandchildren tukoka kwa siei tukoka kwa step tukoka kwa siana ila adopted niona netie nesa procedure kila mundu ndu mailite kutiwa kendo ndevo oni wako ati nesio kete ngika sia ila siana kana as long as yona timu si wakwana no ni prove mundu su ni wandera sia ni na right ya kuinherit mwe osu no provide it ona kuinherit ngina ila tweta former wives nicho wona kainge tela kwa kwenda na msiba andu mayeyumilia mayasia ona ito twina right ya kurithi mali ya mundu su netu nondo section 29 ni provide it former spouses ona mome na right ya ku providewa kwa walika section yesu ni tuona wandu alama ilete kutiwa mali kwa liku na tukaelewa nesa tuwata lilange waya kuma kibeti isiana asia yesu we omemati anie bubu kutiwa andu amaitiwa mali ni depende yayo imali yana hata nondo yuba kata lelo nanduka lwidi ona mali ibika kwasiana no kibeti kitonyo kunewa pe mitala tala ila yati ya wakuthinikia batosu you kindu chambe wailete kwa mbomana you miala twendo anayo kwa kilondo they are just what we call a guiding tool na kuyana na settings ito sia ke akamba kama ke musie ni twendo atwesi undu twekala niwe thiana andu meona mekikio changa hii na kikio sia kiumo na kila kingi kindu kimwe na ile tokutavia about mea yonde na ndia sio mea succession of course ni twendo atwesi musioyo kenda ni the witu atutia the immediate beneficiaries ni siana na inya sieleto bikova nondo ange meba sakenda mali timbinge kila kingi wa ile to mama mali as long as anduma musini mwegwanete ona tukenda kuitote siana 10 na tuithi kotini tu yase netegwa ni ithionde kana mali su yandikithie inya witu nenge siana sio vaitine sina rights ya kwemanthia taiva andu bena thina kenda ni mwegwanete ona ndo kuna no kwenda na miao na vaiba andu bena thoku koti ni mwetikilasia mali yo generally tia wasiana na inyawo na kenda we andu ange kuyana na miao yesu na tuongelo miao wengi ni lazima ina kwa like mundu ayase ni dependent utasta
twasibeka na ke kwasia ni kasube awani musei usuetiwe ni lazima kona ni mundu usu anzobe hata nikenda wesie nwithie ni kaiwa kou ti lazima ti wandu asuonde kila kindu muhimu na ku ya be hierarchy koti ya ni mwailete ambo sisi ando alama musie ni mamamba akunengwa mali ila wasia mundu ula wasubia wa twasi ni musei muna musei mundu ututie na twasi na kana no set asubi na wase kana no nginya konania koni kana kaile konania na chao yu tuili kaba ukendo chambe na kuya sindu hii we saithia in law ni la tuita a question of fact ni lazima uonanie kana mundu nuna kusubia utona kuonania hata kindu chambe andu mamusi nimekwitikila pe mutumia mwamusi wa ndai ya like mutumia wake siotona kuka kwa ye mundu anasomethiwa ni kana na kaiwe ya school fees twasi kindu takiu pe documents ye kuona ni nuona kaiwe ya school fees kana no bandi kwa balua kuma school ila kasomea na kuona ni nuona kaiwe ya school fees na kila kivo siendo hii saingi wethi ane si alika automatic wala batengu sanisyo kenda family ni kwetikilete bayenda wealthy na mwingi muno lakini kenda we no tumiange wayo walusani mwa wevo na tu ya the law is a two cross cutting edge ngalikweno tumetema kweli kwa hiyo kona nzia si akusio lusani ni chokoti ways of dispute yesu kwetu twithia niguo kana tiwo benda bailio na mundu muka ni wala witwe kana ena mwanya wa kutiwa mali watu tusise mundu muka wae mwana wa musi ila twasi andu mebetanga mundu muka niwe ena right ya kuinherit mali yundilika u kwa uliku ni asia wasoma katiba na wasoma of the law of succession kana mbie tina banini pe article 40 of the constitution it provide the right for protection of property na onawali ka the law of succession both the constitution and the law of succession he differentiate mwana ikasia mwetu kana mundu muka kana mundu ume siasetie mwana child kana children that is the first point it is universal siaiti mwana ena right ya kuinherit mali kendo cha kele wasisia miawesu yenge kwoliku ndekete differentiation between a woman and a man siasetie mwana na baye kete difference ya mundu mukamutwae kana mundu mukote mutwae kwa ndio songe yako kube ni kana mundu mukawonde either ni kana ni mundu mukawatwaiwe kana ndatwawa ena right ya kuinherit mali ya musiei wake na right yesu katiba tukumela twabetugizia katiba ka 2010 kaibagua ena right ya kuinherit mali yesu ondomwe na brother wake na kila kingi ona value kenda nde kwenda kuinherit mali yesu nengi mundu tio siasia musiko kanoka asia kula na to yone mwani kanoka asia okuyana na family setting yenu muyethe twa muno yo kamusiko samali ya watu iwe we na right ya kwasia kuka kotini kwasia nyendi kwenda ninaeke ato sianewe aume kanaka kwa kila kimba akivo uyeka succession ni mabika ibinda mwito wa family kotini nyonde either no kwenda kana ndo kwenda mali nwaleta kusaini mathangu na uke kotini wasi ithite ina thina nitwatia au miasuma ito kauka ilio ni mubea nandi musaisia tu amakosa uthiumo wa ndatikani ni thini wa kilungu kitu cha usili muthenyani wa umuthi ndukathi wasa nituciokithete